Di salên şerê cîhaniyê duyem de hejmareka mezin ji Kurdên Sovyetê yê demê ve ji cîhowarên xwe hatin sergûnkirin. Vê ca di nava vê fîçera me de hevkarê me Kamil Şedadî seredana wan Kurdan kiriye ew ê ku wê demê hatin sergûnkirin. Vê ca duê demê de her malbatek û êşeka xwe ya taybet hebû, bi taybetî jî em behsa êşa derbederiyê bikin. Duê demê de piştî rûxandina Sovyetê ew gelên ku hatin sergûnkirin ne tenê Kurd, gelek gel hatibûne sergûnkirin, ew gel vegeriyan cîhowarên xwe, malên xwe, gundên xwe. Lê ji wan hemû gelên ku me behsê kir, gelê Kurd nikarîbû duê demê de vegerin cîhowarên xwe û malên xwe ji ber ku rêveberiyên komarên wê demê nehiştin ku Kurd vegerin gundên xwe û cîhowarên xwe. Di nava vê fîçera me de em behs li wan Kurdan dikin, Kurdên wê demê ku bi taybetî jî hejmara Kurdên ku hatibûne sergûnkirin wê demê de zêdeyî 100,000 Kurdî bû. Hevkarê me Kamil Şedadî her hefte di nava çavê Rûdawê de fîçereke xwe ya taybet heye. Em ê li fîçera wî ya vê carê jî temaşe û guhdar bikin. Ev biyabanên bê serûber ên Qazaxistanê û avhewaya wê dijwar bûbûn girtîgeh ji bo gelên sergûnkirî Kurd jî di nav wan de. Qazaxistan di salên duyemîn cengê cîhanê de bûbû polîgon ji bo ceribandinên siyasî û civakî û cihê sergûnkirina gelan ku rejima Stalîn wan ji bo desthilata Sovyetê xeter dît. Sê cara sirgûnkirine de em 37 salê sirgûnkirine em ji Kafkazê hatine. 44 salê ji Grûziya kirmancê me sirgûnkirine. Nodiyekê salê ji Armînî hatine. Hewa sê ekda sê lepa hatine. Dilê kê naxwaze Kurdistanê. Ev nokayekê me hene da televîzyonê me hene antêne hate gişkî nişan dike. Yebra News ekê nişan dike, Kurmanca nişan dike. Em dinêrin, divînin alî Kurmanca çane em jî ez dikin mesela Kurdistanê me sivê dûz ve em jî herine erdê. Rojekî payîzê sala 1944 serbazên artêşa sor hatin ber deriyê mezinên vê malbata Kurd ku li gundekê herêma Batum a ber deryayê Reş dijiyan. Salê 39 ez lê başpirtê de salê ku em ajêtinî ê me dokûment tune bû kefê me de. Birangê bavê min hebûn birang. Paşê ku em girbûnî wan ev başpirt derxistin salê 20 diya. Ez pxe salê 39-im. Stalîn digot ku va milata guşkî bibin corux de berdin. Bir her dengizê de berdim bir gibimire. Paşê ku dizem ku lêlîne ku yekî dîn kîzanin nikir nebîrê min wî got ku ne. Rast bej û sirê niyazî. Bu bir her wêrî. Wêrî û bir yaşe bîşim. Malkê me, holkê me giştim camûj, dawar, gima ecerî top kir. Millet tolk ajêtin. Qet tişk nedan millet. Ki em werkî ajêtinê çû. Em terbim ketnî poyzê de şalolê digotin. Babo. Em ketnî wêrî em birnî çûnî. 5 riyan û ku 5-6 riyan çûnî ya. Şimdi ku eglet bû. Paş çûn produktî tanînin tidan millet. Paş xuşkaminî gir pirêda mir. Ew li wêrî kir Ural digotin, Uralê kirin herdê. Paş birê min em 4 kuruk werkî de çûnî hilê Kirgîzê ketnî. 4-5 riyan çûnî. Li wêrî hindê qirqizê hinde kirdik şexulî pêm o da. Piyamê şexulî ev zêde kirdik girbûnî şexulî dî. Me pêm û top dikir werkî yaşe bîştibûnî. Kurdên ku ji Ermenistanê ji Azerbaycanê hatine sürgûnkirin tên naskirin li Qazaxistanê belam evên ku ji Batumê hatine sürgûnkirin zêde belke li Kurdistanê derheqa wan da
آگاهی تونه زیده نای ناس کردن مخواست ام به میوانی و مالی وانج بدن ناس کردن Sorgun kırın kayıtış ki kayıtı ne bun? Ne iliştin hatın. Hatın bırak Kazakistan'ı de hatın. Hatni ve valata gabe yaşamış bun. Van iler dis evalata tkastın. Başı bana dis evalat tkastın. Salih pince şaşan dis çun. Ez pinç salı şaş salı bu maverkim. ve geriyen Gürcistan'ı. Dis çun Gürcistan'ı. Çun Gürcistan'ı. Başı Gürcistan'ı dis çar salan mal gıl vırak gıl veri hay. Başı dis sorgun kırın. Sürgün kırın. Şey de sorun. Ez ucu hatım bırak ne sali bum. Ez şun pervi klas. Aha, mektebi, çu mektebi. Er mektebi aha. Ape dursun. آه Tego apete mer bavete tu du sali buy. قای یک دو تا تانه گمر گم بر خوشکا مشکا قیتن گمر از تا که با آوار کی تورن مون هنه تورن دا برکی و هنه اما گردا گا قای دایتن گمر روژک زوستانی سربازان چند مالباتین کردان لگوندکی قزاقم پیا کربون. جبوک گوندی خوارن جوان را نینن سرباز دور مالبات پیچابون. لقزاق بشوازه که پر بالکش خوارن دگاندن. جن وزاروک جدور و کشک آنکو طرق هشکری داوید نوان. Geç karantırni. باقیم دوگو چاقی هم گیشنه برای قازاقستان ملت قازاق هم نکرن. هیچی یک بو پاگرانیش دیگه برناترم باشه هر قازاق اسکر دیگره باشه هر گرماج مالک گرماج هر برن قازاق هم برن مالخه. وقتی که ویری تمام وان چرتان تاویتن قازاق تلا گرماجم. چرتان. وان چرتان تاویج گرماجم ات وان گوقای که وا کیاره باشه نرین که وا نه طورق ریشه کرده. وکی yardım kır bana. بتوایی دماوی سالن 1937-1944 دا جهر من جداین یکتی سوویت جی کرد، کره، آلمان، پولونی، ارمنی، چچن، انگوش، چرکز، ترک و یندن بگیشتی 1,209,000 کس آجود بون چولن قزاقستانی. دو هزار ملیتمه و گنده اینو اشتابی چلوغنی بوی چرکی ببین برای 10 سالانو که با فرما من کریه که من کری برای والا بو نکا شکر سخاده ده تکنیکای پیدا کریه داور مورمه گه شکر سخاده دارن دیش میشته بینی گه ملیتمه کرمه گه چلوغن رند چلوغن گسلامتن شکر امز هو منه وان ناب قازاقن ده برانگی منه اینه بری منه اینه اوجی پیود واد دیش میشته بینی پیودو زانینه گه شکرن ده خدایر نیز ویرن ترشونیمه رودینمه برای پرانیه گلین سرگونکری پیش تهلوشن سوویت وگریان ولاتین خواه. لی ریوبری وان کمران که کرد جهات بون آجوتن نهشتن کرد وگرین گندن خواه. ایرول سرانسر قزاقستان هجمارا کردن سرگونکری 100,000 زیده تره. کمشدادی رو داو. هرمه تالد کرگان قزاقستان.